Mizoram khopui Aizawl dai hnai thlenga ron lut tur rel kong siam laia voin August ni somni pathum ni lai ni chokma dar som vel khan sairang bula leido laia chima leichim san zong hi chiang taka soi thei ni loma se fit zani vela sang ani arin om leichim hian mi tam taka tlak puya thi tam tak omma se then khat ero an thilawa hliamna tak tak kara hliamna vak lo te po an om Police lam soidanin chonu dar khat vel kha chuan mi somni paruk an thia mi pahni an hliam ti finfia ani a tlaidar li vel khan ruang som pariat an hlom fel to ani chan chua na le ruang hlom na tho ngal ani a thilpo a ol sam lo hle rel kong tur ban hi fit za vela in hlat fit zani vela sang ani a chan chua na thok tu te chuan ban pakhat atanga hrui vom phein wai phei the turin ro manna an siama banatang engineer pakhat chuan hliam atur wangin hruia wai phei the tura inwa sei chung po hunadu hrei hle ani engineer pakhat chan chuak turin ra manna pe fel ani nuwa banle lama tangin tang omna hian wai phein fit zani chuanga hliam tuar chuk thlak pui turin ra manna siam le ani chumi nuwa mi pakhatin stretcher mangin hliam tuar hi achuk thlak pui ani Chiadna rap thlak thling hi social media lama aron dar ngala chungzinga chuan mizozia lo lang chiang tak pakhat chu YMA thu chhuwa kha ani Sairang branch YMA chuan thu chhuwa anon siama chu an thu chhuwa chuan railway le do achim thu le mitam tak achim pui thu ani a sing hoi ngai le ruang le hliam boi som tura in shil na ani mizoten chan chhuwa ngai le pui ngai kan bul hnaya an omani chuan kan tlan chhiat san ngai lo ti atakin kan hmu a chhiatna kara hian mizo nun zemoi tak mai kan hmu ani Mizoram Assembly session nei lai ni a chhiatna thleng hi kan ram hruai tu te poinan ngai vena Assembly House chunga Home Minister chuan leido chimchung chang hi speaker hena soyadila a phalsak angin chhiatna thleng chu poiti thu le nunna chan le hliam tuar zong zong te ator pui thu a soibok ani Central YMA point voin August ni somni pathum ni lai ni tlai hian thu chhuwa anon siam ngala Central YMA chuan sairang 0 point bula railway leido chimmek wanga chhiatna rap thlak tak thleng chu point ti tak zeta he chhiatna thleng wanga moral chung te an tor pui ba ka hliam tuar te po dam le wat turin du sakna an hlan ani Central YMA chuan he chhiatna thleng chan dik tak chui chhuaka amo phur tu shem an ni ngei thei nan le an siam to chimpo mi puitan a him le him lo engfia konga mala turin Mizoram Sarkar le Railways thunei tu te an ngena nunna chan te le hliam tuar te zangna domna pingei turin contractor ABCI BBJ joint venture silchar te chu an be sei bokani Rail kongani a Mizoram chau ni lawin India ramangong phaka Prime Minister Narendra Modi po in Twitter lama sairang bula rail kong tur le achim chu poeti thuatar langa Prime Minister relief fund atangin mithi chung te hna cheng noi ni theule hliam te hna cheng singa pek ani don thu apuang ani Railways lampo in thu chhuwa an siama Twitter lama antar landan chuan mithi te chu cheng noi som zelin an raldona hliam na deuh te chu cheng noi ni zela kan tur ni in hliam na lo deuh te po cheng singa in an kan bokang chhiatna rap thla ka thlena wangin rail kong hian ngai ven hlo thar tak zeta chuwangin Mizoram chhunga rail kong siam lai Aizawl khopui hnai tak thlenga ron lut tur chungchang hi hanbi chiang zuila atha ome Mizoram Sarkar thu chhuwa tar landan chuan Bhairabi atanga sairang rail kong hi broad gauge railway line turani a rights 10 he rail kong sial survey na hi sangni panga bor khan an zo fela na hi sarkar lai puin kum sangni pariat atanga sangni pakwa khan sanctionin atira estimate hi cheng vai bel che sangni zathum somriat pali point pathum pali ani a na thoman hi revise zel ni in tuna chuan he rail kong siam zo nan hian cheng vai bel che sang rok zanga somli pasari borvel senral angai don ni a chhut ani Atna hi kumsang ni som panga khan tan ni in railways engineer he na vil tu te chuan kumsang ni som ni pathum November emo December a emo zo fel be se ani thu an soya na hi za asom sari chuang vel tho zo to ni in an soibok Bhairabi atanga intanin sairang huam telin rail station pali oma
chungte chu Bairabi atanga a hlat zawng te in kilometer som paruk point pathum pariata Hortuki rail station kilometer somhnih paruk point pakhat biala Konpui rail station kilometer somthum pasari point pakhat pahnia Mualkhang rail station le atopna kilometer somnga pakhat point pathum pariata Sairang rail station te anni heng hmuna rail station building then khatte chu sakzo thokhat ani to ani Sairang rail station hi terminal station coach maintenance na hmun tur ani dona wangin station dang pathum aya lian deuh zawk tur buat sai mek ani a he station ah hian passenger ten rail an lo chana tur ringot platform pathum om tura ruahman ani a line pasari passenger line pathum bungrophur line pathum le maintenance and service line pakhat lai om dona bungrophur bik tan po goods platform siam ani don ani Bairabi rail station le Sairang rail station in car rail kong thui zawng hi kilometer somthum pakhat point pathum pariat ni in Leido lian major bridge somnga panga le Leido te naw minor bridge somriat pasari laya oma Leido lian somnga panga chunga rail kong thui zawng belkhom ringot po kilometer som pakhat point paruk pakhat a thui ani Bairabi le Sairang inkara hian hmun somthum pahnih laia leiver oma leiver zong thui zong belkhom po hi kilometer som pahnih point paruk pathum ani dona leiver tunnel thuiber thui zong chu kilometer pakhat point pariat a thui ani he project atan railways in ram hector zali somriat pakhat point pakhat pariat a zaw an hmang meka Kolasip district khwam chhunga forest ram hector somthum pariat point pakwa pali a zaw le non forest land mimal ram hector zathum pariat point pakhat bial a zaw le Aizawl district khwam chhunga forest ram hector somthum panga point panga pali pasari a zaw le non forest land mimal ram hector somkwa pariat point panga pakwa panga zaw an hmanga heng zonga hian zang na dom na compensation vaibil chezariat sumli borvel ram nei tu te pek anni to thu railways lamin an soyani Sairang 0 point bula leido tur hi project na hau tak pahni zinga pakhat ni in helai hmuna leido tu pillar pahni chu meter somkwa pakhat le meter za pakhat lai sang anni a leido tu ban sang pakhat zok meter somkwa pakhat a sang hi zo fel tep ni in leido tu ban meter za pakhat a sang hi a foundation na khoi mek ani a leido tu ban meter za pakhat a sang phei chu a ban bul thut kurung lui tanga te in meter za som panga lai a sang ani don ani helai bula national highway Aizawl pan chhouna tur railway track hnuaia kal tura herrem angai dona a diversion hna hi thaw mek ani rail kong sial hna hi Indian Railways hnuaia company hrang an thok meka tuna hian chhun zan zomin mi sanghnih zariat borin hna an thok mek ani Bairabi to Sairang rail kong hi Indian Railways in project hautak an thaw zinga telin leido le leiver te hi na hautak ani a leido in nga na tur ban sang tam tak om hian na ati hautak hle ani